Seo áireann Leanabh in Àigh, Àigh just of Yerla, mar child in a manger, gan found Bunessan. Chai an táran seo scríbigh le Màiri Dhòmhnallach an Bunessan an mulle, agus sé sean ann mulach aha in ann, ach chai nas Àigh if you gan tú mar an phone son an áireann Vierwa morning has broken. So seo hai na sadja na céad ranan a dhíbhú ina heo. Hai riúchtain an ciad dain Gaelic Charlam, 100 Gaelic poems, my 100 favorite Gaelic poems, iad ulsachag och an gurage agus a dhíbhú as na bio hias. Ach seo fé na áireann Gaelic as animal san túl agus saun ma dhéon aunanollig agus ma dhéon Christ Ias a Christ as an arsenioch a há. So seo Leanabh an Àigh laumse a fiachan rud a chruich a fian. So nolig críal gaibh nuair a hice agus sin sibh. Leanabh an Àigh, Leanabh ag Màiri, brugig san stabal lín an dún. Àigh don asal lín ar náide, Sonia den Vis Leanabh ag lírin na talavein, an gréinneachas artis anna bermón. Geargus am falaviad is fasiad an alioch san jale, a shirig san nur. Chabeinen an tuan Àigh ar fuasle, Irish an stuama gwashi an tu. Nuv gun trualioch cruair an tuai, o Ieri Jesus le buai an ur. Leanabh an Àigh mar gadish na faian, sna hengelen arda be mian an sur. Se Àigh gras ar nudum a orstga, sona na